ntacyumvise hanyuma ikindi nacyo nshima Imana mfise uburwayi buza inyuma y'imyaka 2 gaza ubu ntabwo baza inyuma y'imyaka 2 kuva ko naheruka i Kigali ku bitaro itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi 2019 ubu turi mu kwa kabiri mu kwa gatatu murumva amezi abura n'amezi 7 mu myaka 2 iyo ndwara rero yari yifata gute kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 urumva yuko ko nari nyimaranye imyaka 16 kugeza ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri. Byagenze gute rero? Kuwa kane byageze aho n'icayi cyangwa kumanuka. Iyo ndwara rero no kuvuga ko amazi ashobora kumanuka ngo yinjire, amati zishobora kumira, aje agarukira ngaha mu gwinjiro ntaje. Rero ndavuga ati Mana nagiye ndasenga, nabwira uwo tubana ati wewe sohoka ja mu byawe, igenda gute iyo hejuru ariko ndasenga ngeze gutya ndavuga ati none ubu amahera njyana Kigali yakora tike y'indege ndayikurayo Mana n'ibicokoza sinzi ubona bagije ati mpereza inimero y'umuhanuzi arayimpa atangoye ngeze gutya ndamwandikira inyishu yabaye kujya isukari wishyira mu cyayi y'ikikora mu gucunga nararindiriye inyuma y'amasaha 5 nabonye inyishu ati usenga ryari muhanuzi kwa gatandatu cyane kwa Mungu kwa gatandatu mu itariki 12 icyo gihe uko nafashwe ku itariki 10 ari kwa kane